Kitengsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangarat do anafans tami la pen pini la so video long nani tom hana ki wan pi la bangke Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK sinang than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte prap chin pen subscribe ikon la pen videos tami share pon ikon tangde non pathiek pen kopia Voreng Avarsai ma kon ana post vacancy se duma ka apply nang ji koson ma last date ko mantuma la so details le lang polona la pen Cithan Pononang. Tanenon patiek ben Cithan Pononang la pelang Pononang kicheng sin nalitum dag screen along tek pon long exi. Office of the Inspector of School Karbi Anglong District Circle diphu in pencil so advertisement dak paklang pon iklo lapen advertisement numbers tamay nalitum tek pon long ikpo lapen kapiklang pon mate release pon date labang kinalitum 25 November 2024 ani sidak release pon iklo lapen ning ke hanga bang pu abang fitum nalitum article 5 lapen 8 arona ting pen permanent resident of Karbi Anglong nang po lapen kadu kavi pen dak apus kapiklang pon labang fo an dak apus bang kipi pondo Pusamen labang ke principal of higher secondary school la sining ke hanga bang pu abang fitum nang litum jogdon example de jogdon iktame lapen labang so pus labang ke Karbi Anglong district circle Karbi Anglong district arlosi so pus bang pipon po lapen details bang anon nason lo nalitum theglong ji name of pus labang ke kadu kavita dak thekpon long exi principal of higher secondary school Allah post la bangke la pen payment nalitum dak 30,000 pen 1,10,000 analitum long pon exi la pen da grand pay lang damlo pul nalitum 13,300 analitum long exi la pen kadu ka pen da apus la bangke number of 5 ando bang po parmando la pen age la bangke alang litum calculation pon ji 1st January 2024 pen si calculation pon po la pen 57 pen ki ong arta kalide nang po lalo la pen educational qualification kinangzi la bangke MA mate MSc MCom BT la pen BA degree la hai unang po mate pass nang po the pen candidate have registered at least 15 years of service postgraduate teacher if any the provincial higher secondary school kithan tana po da 15 years an la pen da candidate master 5 years vice principal nanele vice principal apos claim don voice tame alang litum lahai experience donang po la son se dage tok pon la experience pang donang po la pen alang litum thang son career la bang ke mission nang po good academic career la pen son da da ka planning ji a process le lang pon na la pen nalitum thek pon long easy da ka planning ji a process tame dak tok pon no. The candidates will apply and duly fill up the prescribed standard form application along with all self-attested certificate. Mate standard form long fill up nang po standard form long fill up that pen api nalitum la documents long an bang ke self-attested pinang po la pen Karbi Anglong Autonomous Council along pen nalitum fee stamp 10 rupees la bang ke la so receipt bang nalitum pabondo nang po la pen kitok nang ji la bang ke to the of the undersigned of before before 12 December aprang nalitum palina po mate last date la bangke 12 December se last date lo la pen in service candidates will apply through proper channel along with NOC from the employer otherwise their application shall be rejected jong si konani nalitum principal asai jong si claim bom do pulat na house tame kada penalitum no objection certificate la bangke chiwanang po kal jong si no objection certificate jong siwan thekti pule nalitum application bangke reject ikputa ladak tokono lapen asono kado kave dak kipidun an terms and condition la bangke nalitum agree thai nang pujong si agree on april te lata lang litum reject pon puta tokono lapen missing any from will be disqualified at the part of candidate lapen asono choglim le pulte nalitum la application hai banda reject pon ikpo lapen a form bang nalitum standard form si long si fill up nang po lapen ki thondam ning ji adim la bang ke Karbi Anglong district circle diphu la sodim nalitum palena po address ba dak ka mention pon pis tamena litum thek pon long exik ki thondam ning ji adim Karbi Anglong district circle diphu long si dampen thondam nang po lapen
kachar le angdeng man nalitum MA mate MSc MCom hai unang po lapen teaching experience tami dunang po lapen nalitum misen pen nani ke thanun bom polote odak pen jongs nalitum Voreng Avarsai applied eligibility odak pen tami school men tami nalitum no objection certificate labang ke wanang po lapen a post bang dak principal post la principal post higher secondary school upon lapen nali tum jong si undun polote konso school ong ni nali tum manang tangji la bang putik tis tame peben salary la bang ke nali tum 30,000 pen 1,10,000 anan li tum long pon exi grand pay la bang ke 13,300 an long pon exi a post ke do la bang ke bang po parmando lapen age la bang ke 57 pen ake ong kalidet nang po lapen age calculation ponji la bang ke 1st January 2024 pensi alang litum da calculation pon po jola hello pini update ke lapen nalitum so Voreng Avarsai jogje aprang nalitum so advertisement lalu bang batai si lang pamino lapen lang pami pen nalitum jog don ikon lapen kai planning zia process la bang lason no nalitum standard form fill up nang po lapen documents kidu on along stamina nalitum amen mate sel attested pithai nang po lapen Karbi Anglong Autonomous Council la fees tambang 10 rupees a receipt nalitum and tamsi la so standard form long pido nang po la pen NOC tanai jong sinalitum nani jong si thanik bom ba kaprega opposition nong si do bom pulotang tinalitum ada pen NOC bang wanang po kalipul talang litum reject po puto tok pon lo lalo nalitum video bang kan master un serego Karbi Anglong rasta me palang ignang lapen pachini ignang lapen la son update nalitum kilong verje apan pura so YouTube channel stami nalitum subscribe igon lapen nalitum update bang edag nili kiun anason kilong anason bang paklang pon ik bom po thek det sta lapsi pinia video long bang anleng ton pon ik na tu me thak me kadu kavi Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tami nilihin pen kardom to change your